Itak še ni nobenega. Prijemno, žakor. Dobro, te pa mesto nastavlja računalnik, muziko tam. Jaz sem gledal na tiho telefon, če bi kaj tako bilo. Okay. Zdravo, lep pozdrav vsem skupaj. Malo še bomo počakali, vem, da je ura sicer 5, ampak dajmo še počakati par minut, da se nas še zbere več, potem pa bomo začeli z delavnico. Hi everybody, I'm Miss Stacy and we're about to start with the pin-up workshop. I know it's 5 o'clock already, but let's wait for a couple of seconds so that we all join together and then we'll start with the workshop. So I hope you guys are ready. Today we have this 1950s prom dance event. Upam, da ste pripravljeni. Danes zaradi trenutnih ukrepov imamo torej maturantski ples nekoliko drugače, tako da preko Facebook live streama smo se pač znašli tako. Tako da počakajmo še malo, potem pa začnemo. Upam, da deluje. Če me slabo slišite, če je karkoli, prosim, povejte, komentirajte, enako velja za vse drugo v času videa. Prosim, ker če vas kaj zanima, če naj kaj razložim, zmotite me, napišite v komentar in bom odgovorila na vaše komentarje. So if you have any questions during the live stream, if you are wondering about some things, about the items that I will use, please let me know, comment. Also comment if you like this content or anything, so I'll be more than happy to answer you after the live stream. Ok, v redu, jaz mogoče predlagam, da kar začnemo, potem pa se nas bo mogoče zbralo še več. Tako, torej, dobrodošli na današnji delavnici pin-up ličenja in frizure. Jaz se bom potrudila, da čim bolj nazorno pokažem nekako mojo rutino. Tako, in začeli bomo v bistvu z ličenjem. Jaz sem si lase že v bistvu navila. Tako. Tako da to pride potem na vrsto v drugem delu delavnice. Začeli bomo pa z make-upom. Torej, jaz zdaj trenutno ne nosim na obrazu ničesar. Sem se očistila, tako da začeli bomo z podlago. Najprej si bom v bistvu skrila malo podočnjake, ker včasih malo slabo spim, pa imam tukaj spodaj kolobarje pod očmi in pa kako nepravilnost, ne, seveda. Potem pa bom nanesla na kožo tekočo podlago. Tako da predlagam, da kar začnemo in upam, da se mi tudi vi doma pridružite pri tem procesu. Ok. Pa začnemo torej, kot rečeno, se jaz malo znajdem tukaj. Ja. Najprej korektor. To je, mislim, da tak must have. So, for those of you who are watching from abroad, I'm starting with my daily routine, my pin-up makeup routine. First, I'm using this corrector to, let's say,
correct the imperfections on my skin and to enlighten up some areas. Torej, kot sem povedala, tudi nekatere dele bom posvetlila na obrazu. Običajno posvetlimo tukaj čelo, malo tukaj pod očmi, nos, nad usti, brado. Tu imam nekaj nepravilnosti, ki jih moram prekriti, da bom potem urejena za dogodek. Tako. Jaz potem kombiniram temnejši korektor in sicer, da si zarišem nekako linije obraza. Tako, se pravi tukaj. So I'm using this darker corrector to, let's say, shape my face. Ne verjamem torej, da so gospe v 50-ih sicer uporabljale to metodo, ampak jaz jo pa vseeno, zato ker se mi zdi, da potem obraz dobi nekako, ne vem, lepšo obliko, no, kakorkoli. Tako, zdaj tekoča podlaga. Jaz, to sem že večkrat povedala, ko me vprašajo v bistvu dekleta, katero tekočo podlago uporabljam, in sicer vedno uporabljam ta Vichy. To je Dermablend. Najraje ga pa imam v bistvu zato, ker je to 3D korektor in prekrije dejansko vse, naredi kot eno novo plast na obrazu, prekriva pa celo tatuje. Tako da je res super in potem v postprodukciji recimo tudi fotografije izgledajo 1A, moram reči, tako da ni potem kaj dosti Photoshopa in ne, karkoli. Tudi svetiti se ne začneš potem pudru hitro, zato ker fajn dolgo drži strukturo. Tako da jaz za puder uporabljam to silikonsko gobico, katero nanesem dovolj že čisto malo, ker se potem fajn razmaže. Tako. Zelo dobro se razmaže. Dovolj že čisto malo. Zdaj recimo primerjava kože na tej strani in na tej, ne. V bistvu kar enotna. So now I'm applying the base foundation on my face, and even a small drop is enough to, let's say, cover all your face and to cover it perfectly. As I mentioned before, I like using this foundation because it covers up all the imperfections and it gives the face, let's say, the complete new structure after you apply it. So I also use this foundation before the photo shootings and before my shows. Okay. Tako, to je to za začetek. Tukaj bomo torej začeli ustvarjati dalje make-up. Vsi, ki ste se nam na novo pridružili, torej dobrodošli. Hi everyone! Hvala vsem, ki gledate. Vabljeni tudi drugi v mojo družbo, torej kot sem že povedala. Ustvarjamo danes, sicer jaz sama, ampak upam, da tudi bo to navdihnilo koga doma, da se loti, torej pin-up nekako make-upa in frizure, da pa sledi potem malo kasneje. Za vse, ki gledajo pa še kje druge, pa bom se potrudila tudi malo prevesti v angleščino kako zadevo, tako da upam, da bom dokaj točna. Če imate kakrkoli vprašanja, komentarje, prosim, pišite mi, komentirajte in z veseljem vam bom odgovorila, ne vem, pojasnila glede kakega izdelka, metode, kakorkoli. Ok, gremo dalje. Zdaj, ko sem si v bistvu nekako na obraz nanesla tole fondacijo, pa nadaljujem z senčilom. Torej, to je pač barva čisto po želji. Jaz uporabljam to rahlo roza. Tako. Tukaj. In je to to.
Prav, zdaj pa naslednji korak, so let's move to the next step, obrvi. Eyebrows. Torej jaz nekako zagovarjam teorijo, da so obrvi kot nekakšen okvir obraza. Zelo pomembno vlogo imajo pri samem videzu in kar se tiče nekako videza 50-ih, tudi prek Messengerja lahko odgovarjam kasneje, ampak zdaj pa je čas za video. Tako da prosim vsi, ki se želite kakorkoli kontaktirati, potem pokličite malo, kako urco kasneje, prosim. V redu, nazaj, ko obrvem, torej obrvi so nekako okvir obraza in pri pin-up imidžu, kar se tiče pin-up make-upa, obrvi ne smejo prevzeti glavne vloge na obrazu, torej naj ne bodo predebele in naj ne bodo pretemne. Barvo zberemo pač sami, katera nam najbolj ustreza, ampak jaz v bistvu uporabljam, glede na to, da imam rdeče lase, eno temno rjavkasto. Tako da gremo. V bistvu uporabljam en tak svinčnik, s katerim si samo obrvi zasenčim. Tako. So, when it comes to the eyebrows with the pin-up makeup, I always like to say that the eyebrows are the frames of the face, so they shouldn't be too wide and they shouldn't be too dark. So you pick the color, you pick your favorite color that fits you the most, and I'm using this eyebrow pencil that only, let's say, shades brows. That it's some kind of a powder for brows, if you like it that way. So it only gives the brows a little shape and a little color. Ok, potem nadaljujem z tem čopičem in obrvi malo oblikujem. Torej nič pretiranega, nič drastičnega, samo malo oblike. In biti morajo nekje enakomerno. So, when we're shaping our brows, they should be equal and they shouldn't grab too much attention on your face because the brows are not the most important thing when it comes to the pin-up look. Ok. Bo? Mislim, da. Mislim, da je ok. V redu. Zdaj pa nadaljujemo z očmi, z senčenjem oči. Jaz uporabljam v bistvu kožne tone, svetle tone, zato da tukaj malo osvetlim notranje kotičke oči, potem zunaj pa dam kako temnejšo senčko. Tako da tudi zdaj bom v bistvu nadaljevala z enakim postopkom. So when it comes to the eyes and when it comes to the eyeshadows, I'd like to use the eyeshadow palette that comes in the skin tones. So I only use these four. For the lighter shades come right in here, in this part of the eyes, and the darker they then come here, so that you can, let's say, shape your eyes. Give them a little depth. Torej, okay. Gremo senčiti. Tako. Ja. Bo. In še drugo, glasba mi je malo ugasnila, tako da upam, da mi bo kdo od zunanjih obiskovalcev pri meni doma vklopil nazaj, da bomo imeli malo bolj zabavno atmosfero, da ne bo to izgledalo kot neko predavanje, ki ga imam jaz zdaj tukaj. Malo je čudno to predvajanje preko interneta, ker jaz imam vseeno rada, da smo nekje pač skupaj in da se pogovarjamo in da ne vem, kdo kaj pove in se malo smejimo in mes, ampak okej. Tak čas pač je, prilagoditi se moramo, boljše to, kot pa, da se ne dogaja nič. Vsaj tak jaz mislim. Da ne zapadem prehitro, ker zelo rada govorim, da ne zapadem v neke monologe.
bom kar nadaljevala z ličenjem. Tako, zdaj sem si namazala obe očesi. Ja. In zdaj nadaljujem z senčenjem. So, I've just applied the lighter eyeshadow, and now I'm applying the darker ones. As I've mentioned before, to give eyes a little shape. Okay. Glasba je nazaj, super. Da se že malo tudi v duhu pripravljam na današnji dogodek. Torej, za vse tiste, ki še mogoče pa niste zasledili, danes ob 7:30 bomo še enkrat na live streamu in sicer bomo v živo z skupino Joe and the Rhythm Boys predvajali naš koncert. So for those of you who are watching, don't forget, today at 7:30 p.m. we have a live stream concert on the Joe and the Rhythm Boys Facebook profile, and make sure to watch it because we're gonna do some rockabilly music live on the live stream, and we're gonna do the whole concert. So I'll be happy to see you there. Okay, tako. Torej, to je to. To je zdaj ta končen nekak videz. Tu je torej senčke. Tu sem zasenčila. In to je to. Tako. To je zdaj nekako to z senčkami. Kot sem rekla, naj ne bo preveč, naj to ne bo pretirano, pa nek ogromen kontrast tu že zasenčili. Glavna točka, to, kar moramo res obvladati in to, kar v bistvu običajno, kar običajno vzame največ časa in največ živcev pred nekim dogodkom, je pa to. Torej, eyeliner oziroma, da zadenemo lepo ta, kako se reče, cat eye, ne? Torej, to pač terja malo vaje, malo tehnike, ampak ni nič takega, kar se ne bi dalo obvladati. Tako, jaz si bom spet prihajala malo bližje, mogoče, da me lažje vidite. In sicer pomagala si bom s svojim malim ogledalom, kar je tudi nekako najboljše. Vzamem pa tudi vedno to gobico, da se lahko lepo naslonim na obraz in si potem zarišem črto. So now I'm applying the eyeliner to get this cat eye shape that it's crucial for, let's say, pin-up makeup. Ok. Torej, če imate glede tega mogoče kakšno vprašanje, kje je najboljše narediti to linijo. So if you have any questions about this, how to, let's say, apply the eyeliner, how to make this cat eye shape, how to get this skill in your hand, please, as I mentioned before, feel free to comment, feel free even to, I don't know, contact me on the live, on the messenger, call me, anything, after the live video, of course. So I'll be more than happy to answer you and to help you with this. Torej, če imate kakšnakoli vprašanja, če vas karkoli zanima, torej, z veseljem vam odgovorim na katerokoli zadevo, kar se tiče današnje delavnice. Tako. No. Torej, to je res mogoče glavna stvar, po čem je ta imidž prepoznaven, znan. Je pa tudi super, če jo fajn obvladamo, če torej izgleda tako, kot mora. In jaz mislim, da izgleda, ne vem, kaj se vam zdi, v redu? Mislim, da je kar okej, ne? Ok. Gremo dalje. Let's move on. Torej, moramo še narediti do konca imidž in še nadaljevati z frizuro. Teda moram malo pohiteti. Spet me je moj govor in moj jezik malo zanesel, da bi kar govorila, ampak torej nadaljujemo z delavnico. Torej, pri očeh jaz ne rada pretiravam, vedno dodam še malo maskare, ker potem običajno, to je en tak moj mali trik, ki ga bom zdaj izdala, jaz vedno uporabljam umetne trepalnice pri vseh nastopih in pri fotografijah, zato ker mi je nekoč nekdo dejal, da v bistvu fotoaparat
poje make-up, ne, in najprej nisem razumela, zdaj, kaj pa to pomeni, kaj pa hoče mi povedati s tem, ampak je res, v bistvu na sliki, če imamo debelo plast make-upa, se potem to na fotografiji ne vidi. Kar nekam zgine to. In če ni ta make-up res konkreten, ne zdaj seveda ne pretiravati, ampak da je kar fajn, v bistvu na fotografiji izgleda nekako kar medlo naš obraz, tako da je fajn, da je to kar ena taka, se pravi, mora biti prava mera, ampak da je fajn, dober make-up, kompakten. Tako, to je to, kar se zdaj tiče predpriprave. Ja, ok, mislim, da je v redu, mislim, da se imam je kar enakomerno, koliko opažam. Zdaj pa gremo nanašati, oziroma to apply, ne najdem zdaj trenutno slovenskega izraza, apply, namestiti, hvala, namestiti, torej umetne trepalnice. Jaz uporabljam magnetne umetne trepalnice, zato ker v bistvu si jih ne lepim več, ker sem si ogromno svojih pomotoma strgala. Ker ko to pač počneš dostikrat in pa se potem pač rado zgodi, da strgaš še par svojih in tega pa nočemo, ne. So, I'm gonna apply the fake eyelashes now. I'm using the fake eyelashes that are magnetic. And that's because when I use those with glue, I used to pull even my own eyelashes off. So, I'm using the magnetic ones. In torej tudi pri trepalnicah gre za to, da pač boljše obvladamo, bolj se navadimo tega postopka, lažje je. So, the more you do it, the more you master it. It's also when it comes to the fake eyelashes. So, okay. Tako. To je zdaj. Ne, torej, ker se pozna razlika, ne, pri eni in pri drugi polovici, kak se še potem to pozna šele potem pri končni fotografiji, ne, pri končnem videzu, ne, nazadnje, ki ga hočemo nekako doseči. Tako, to je to, zdaj še ena. Nekaj se mi roke tresejo, ne vem, ali to sem mogoče malo nervozna, ampak se bom potrudila, da čim prej zadenem, drugače te magnetne trepalnice so malo bolj zakomplicirane za nanašanje kot pa navadne, tiste z lepilom, ampak kot sem rekla, pač so pa toliko bolj prijazne našim trepalnicam naravnim. Teda jaz jih imam zato mogoče raje. Ok. In je to že čisto nekaj drugega, zdaj bom pa malo spremenila kader, da me malo boljše. Bo to izgledalo tako spodaj gor, ja. Ok. Torej, izgleda tako kot mora, fajn se drži, everything is on the place where it's supposed to be. Ok. Tako, to je v bistvu načeloma to, skoraj sem pa pozabila, tudi en izmed najbolj pomembnih delov, torej šminko. Jaz še vedno predno si dodam šminko, torej malo osvetlim obraz, tako kot sem to naredila prej, ker z osvetljevalcem, to je zdaj spet neka nova metoda, nek nov trend. Meni je pač všeč, zato ker rahlo osvetli obraz na določenih mestih, mogoče da nek taki sijaj, svežino obrazu, ne, tako da zato mi je posebej všeč. Ok, ampak spet ne pretiravati, ne. In zdaj pa gremo nadaljevati, so let's continue with the lipstick. Ok, nadaljujemo z šminko. Mogoče se vam bo zdelo malo čudno, zakaj imam zdaj tu 4 šminke, če pa gre v bistvu za čisto klasično rdečo šminko, najbolj basic, kar se sploh da, tako rdeči nohti, to je to. V bistvu 4 šminke imam zato, ker uporabljam vedno barvico,
s katero najprej obrobim ustnice, potem uporabljam svetlo šminko, svetlo rdečo, to dam na sredini. Kako se zelo svetlo to v ekranu. Zatem uporabljam temno šminko, s katero si kotičke ust nekako obrobim in zatemnim, zasenčim. Potem pa celoten videz zaključim z tem glosom, ko nanesem preko celih ustnic ta glos, in to pa je v bistvu mat glos za mat učinek, da se torej rdeča šminka ne maže. Zato, ker vsi poznamo tisti trenutek, ko smo nekje na nekem dogodku in naenkrat pač začutimo, da imamo rdečo šminko, bog ne daj na zobeh, ne? Ali pa pač kjerkoli okrog, kjer pač ne bi smela biti, ne? In to pol na koncu spominjamo na Jokerja, namesto na eno pač divo klasično, in v bistvu ta rdeča šminka je največja napaka tistega dne in obžalujemo in se zaklinjamo, da ne bomo v življenju je več uporabili, ne? Ampak brez skrbi. Garantiram, da z tem torej katerimkoli mat lip glosom bo vaša šminka ostala točno tam, kjer mora biti. Bomo naredili tudi en mali test kasneje. Ok, torej začnemo najprej z obrobo, kot sem rekla. Tako. Torej obroba. To je čisto lahko rahlo roza barvica, v kožni barvi, v rdeči, čisto po vaši izbiri spet. No, zdaj pa začnemo z svetlo rdečo, torej to nanesem vedno na sredini ustnic. Tako. Tu zdaj ni potrebno, da smo neki mojstri, umetniki, kakorkoli, samo na sredini nekje pač naj bo, ker ta del želimo, da je najsvetlejši. So, when it comes to the red lipsticks, I always use the light red lipstick and dark red lipstick, let's say to shape my lips and to give them a volume, to look my lips fuller. And after I finish shaping my lips, I always add the matte lip gloss, so that my lipstick won't be elsewhere than on my lips. Ok, tako, zdaj pa ta final touch, to je ta matte lip gloss. Ok. Okay, almost there. Skoraj. To je to. Kako se vam zdi? Mislim, da je vredno, ne? Jaz sem zadovoljna. Torej, zdaj pa še ta trik, kot sem prej omenila. Kako preverimo, da je naša šminka na pravem mestu, torej na ustnicah. Vzamemo en prst in preverimo tak. Šminka mora biti na ustnicah, ne pa na prstu, ker ko je na prstu, bo čez nekaj minut verjetno na zobeh. Tega pa ne želimo. Tako da, to je en taki trik. Zdaj, make-up zaključimo, jaz vedno dodam, kje pa je, jaz vedno make-up zaključim z tem šprejem, to je ta fixing spray, s katerim se rahlo pošpricam, malo osvežim in zafiksiram torej celoten imidž. Lahko se pošpricate tudi z micelarno vodo, jaz tudi to uporabljam, ko mi pač zmanjka tega, pa je v bistvu tudi bolj naravna, je hidrolat recimo, jaz uporabljam malincinega drugače, ki tudi super diši. Tako da super je tudi, jaz imam malo tu pa tam kakšne mozolčke na koži in tudi pri temu hidrolat kar fajn pomaga, predvsem čajevec je v takem primeru super. Tako da poskusite, no, je pa ta fajn se potem na koncu pošpricati in zaključiti make-up, zato ker potem je to ena
zaključena celota in potem to ne boste se potili, svetli in to garantiram, da drži 20 ur najmanj, iz osebnih izkušenj govorim namreč. In da tudi slike, fotografije izgledajo potem super, ni neke masne kože, nekega pacanja po obrazu, ako se komot popraskate in podobno. Teda, ok, that was the first part, to je bil prvi del delavnice, to je bila priprava make-upa, zdaj mogoče se bom malo bliže pokazala, razmišljam, da bi mogoče malo kader spremenila. Torej, zato, ker mi že malo dela sence pod očmi in mogoče izgledam že malo kot zombi, malo je temno zunaj, tako da se bom mogla malo drugače nastaviti. Potem pa bomo nadaljevali z frizuro. Tako malo se bom odmaknila tudi zdaj. Ok, to je to. Torej, hvala, da ste z mano. Hvala vsem, dobrodošli tisti, ki ste se pridružili na novo. Jaz sem Stacy, Sara. Danes imam torej to prvo live stream delavnico. Upam, da vam je všeč. Če vas karkoli zanima, če vas zanima o katerem izmed izdelkov, prosim, komentirajte, pišite, vprašajte me karkoli, lahko me tudi pokličete. Nekdo je že preklical torej v živo, ampak sem prijazno prosila, da to stori po live streamu. Seveda pa vsi vabljeni tudi ob 7:30 na našo spletno stran Joe and the Rhythm Boys, kjer bomo z fanti pripravili v bistvu koncert v živo, rockabilly, tako da se bomo imeli še dalje fajn. Danes bi pač ta delavnica morala potekati, tako da bi jaz tole kazala na vas obiskovalcih, ampak tak pač je in v teku današnjega časa in na zdajšnjih trenutnih ukrepov. Ok, gremo dalje, nadaljujemo z frizuro. Super, da si nam izdala. Ja, malenkost, z veseljem izdam svoje skrivnosti in sicer to sem tudi jaz v bistvu čez leta ugotavljala in se učila malo teh tehnik in nekih skrivnosti in nekih trikov. So, I'm happy to have you here. Please feel free to comment, to, I don't know, send me a message. If you have any questions about the techniques, about the, I don't know, the items, please, I'll be more than happy to help you to answer your any sorts of questions. Okay, so let's continue with the hair. Torej, jaz sem si lase že predhodno navila. Zdaj, če si navijamo, jaz uporabljam pač te klasične tehnike, se da tudi z figarom, običajno si zatem na figarom navijem lase, pa jih potem vseeno dam na te rolerje oziroma na navijalke. So before that I used to, let's say, curl my hair with this heat wand, I don't know, of the curler. The curler, yeah, and then I put the rollers on my hair, and what is the most important is the direction that you, let's say, style your curls. So here the direction must be downwards, and here to the back. Okay? Torej, pomembna je smer, v kateri imamo navite lase, ne? Torej, tukaj nekje bo moja prečka potem. To mora biti usmerjeno nazaj, to pa na obe strani, tako dol. To dol in to dol. Tako, zdaj bom počasi začela jemati dol. Tako, torej, zgleda kar ok. Da potem jaz svoje kodre malo zafiksiram, uporabljam ta šprej, Suavecito, to je sprej, ki v bistvu poskrbi, da niso tako trmasti lasje, da kar obdržijo neko obliko. Jaz imam drugače zelo zakompliciran las, ki hoče biti usmerjen v vse druge smeri, razen tam, kjer mora biti, ki hoče torej se kar nekako po svoje obnašati in noče držati te oblike, ampak ga poskušam ukrotiti na vse možne načine. Tako da poskusite tudi vi, potem s časoma vsak spozna nekako svoj las, kaj mu najbolj ustreza. Pak meni ta tehnika z navijalkami še nekako najbolj ustreza. To še je edino, kar drži. Torej. So, with the curls, the way you want to style them, you should use the curlers that
suit you the most, that go perfectly with your hair, let's say, that fit you, and that you find the most comfortable. So I am using these foam curlers because they're the curlers that let's say can get my hair in the right shape that I want to. Ok, torej tu imam malo težav. Dobro. So foam curlers. Ti s gobico. Navijalke z gobico. S tem se da tudi spat, včasih spim s tem. Malo boli, ampak potem mora biti res ekstremna priložnost, da se spustim v to, ker to pomeni vsaj par ur malo manj spanja in niso preveč udobni, pa vseeno ne, ampak dobro. Ok, torej ta stran je že. Jaz imam drugače lase nekje do sem, tako da to zdaj kar potegne, skrči in potegne lase dosti bolj gor, tako da. To pa je tudi kar želim nekako. Tako, ok. Let's go on. Ja. So, my hair has shrunk kind of a lot, so usually I have a hair like long like this, and they've shrunk now, but it's okay, I like that. I like this because if the hair shrinks, that's the right thing. They have to, so that the curls then look good. Okay. Torej, koliko časa mogoče še to, koliko časa je treba pustiti. Ja, čisto odvisno, važno je, da so lasje čisti, umiti, predno si nadenemo torej navijalke. Jaz jih običajno pustim kar par ur, no, kakšne 2-3 ure najmanj. Predtem pa, kot sem rekla, jih vedno že oblikujem z figarom, kodralnikom. Zato, ker sicer prehitro se spustijo, no, prehitro popustijo. Seveda pa tudi vlaga naredi svoje, absolutno, ne, pač vlažno vreme, dež, ko stopim stanovanja, traja vsega skupaj je pol urce, da imam potem čisto ravne lase, ne, tako da tam pa me ne reši niti par ur navijalk in spanje z navijalkami in ne vem, kateri trik še vse, ker takrat pa potem to pač vlaga naredi svoje. So, now I'm gonna remove the curlers. Okay. Almost there. Tako, skoraj smo že. Aha, enega še imam. Tega zgornjega pa bom pustila, torej ta zadnje, oziroma te čisto na vrhu. So those that are right on top of the head and that are crucial for this, let's say the first wave here. I'm always leaving them for, let's say, right before I finish my hair. Torej, to navijalko, koder puščam za na konec, ker potem s tem lahko oblikujem ta najpomembnejši praktično del frizure, ne, torej običajno ta look. Pokazala vam bom tudi mali trik, kako to frizuro narediti v bistvu brez navijanja, kako dobite tale koderček na vrhu glave in če imate mogoče 5 minut časa. So I'm also going to show you how to get this curl here, this shape, if you have, I don't know, less than 10 minutes, and if you don't want to make the curls with the curlers. So it's very easy, very simple, and so
stay tuned. Torej, pri kodrih je najbolj pomembno, da jih fajn razčešemo. Običajno jaz, ko sem pač začela to delati frizuro, me je bilo vedno najbolj strah, joj ne smem zdaj to česati, ne, ker mi bo pa vse padlo dol, ne. Fajn je, da jih razčešemo, ker potem dobijo nekako še lepšo obliko, tako kot zdaj. Torej, jaz bom jih zdaj počesala. Potem jih pa v bistvu češemo nekako v to smer, ki želimo, da naša frizura v bistvu zgleda. To potem lahko oblikujemo. So, with the curls, it's like that. The more you comb them, the more perfect, let's say, they look. So, okay, I'm gonna leave it like this. Here, I'm gonna add a little, I don't know, bobby pin or anything, a bit later. But for now, I like now this left part of the hair. Okay, so maybe just a pin. Torej špangico. Aha, tukaj. Toliko imam že stvari, da sem pozabila, kje imam špange. Tako, to bom dala tukaj mogoče za uho. In je to. Jaz imam najraje, temu se reče page boy. My favorite hairstyle from the 50s is page boy, and this is page boy. Dita Von Teese likes page boy, always wears page boy, and it's actually where I found out about the page boy. Also Diana Dors, and this is very, very famous 50s hairstyle, and I like it because it's classy, because it's sassy, and because it's, I don't know, it fits everything. Torej, najraje imam to frizuro, ta page boy frizuro, ker se mi zdi, da paše vsemu in da gre pač odlično se prilega vsem stylingom. Tako, zdaj pa še druga stran. Tudi tukaj se bom počesala, razčesala. Tu spodaj vedno te kodre češem na tak način, da jih obračam noter, torej proti notranjosti, ne? In dobivam to lepo obliko, mogoče še malo. So I'm combing my hair from the out into the inside of the curls. And voila! Ok, torej, zdaj pa še ena zadeva, še en trik, še ena malenkost. Da torej frizura malo bolj drži, da dalj časa drži in da to res zgleda tako super, kot zgleda na fotografijah, je večina žensk že takrat poznala ta trik in večina jih ta trik uporablja še danes. Torej mrežica. Ne? Mrežica, ki se, to je taka mrežica, jaz imam še staro od moje babice. Te mrežice se še zdaj kupijo v bistvu v vseh drogerijah, so v barvi las in take čisto tanke, da se v bistvu ne vidi. Niti na slikah se ne opazi, ampak poskrbi za to, da so torej ti kodri na mestu, kjer pač morajo biti. Ne moremo si privoščiti, da smo potem na nekem dogodku in potem ti lasje tudi zaradi vetra ne nazadnje, da torej so vsak v svojo smer. Tako, zdaj pa še ta mogoče zadnji final touch, torej zadnji ta detajl mali pri frizuri, ki je pa tudi zelo pomemben. Tako, jaz ga bom zdaj, potem ga bom natupirala. Ampak zdaj pa k tej obljubljeni zadevi, ki sem rekla, da vam jo bom pokazala. Torej, če pa bi zdaj fajn ta las stoji, ker je pač bil navit. V primeru, da nimate časa navijati, si lahko lase, recimo, preprosto spnete v čop. Torej pa imamo en taki lep 50s ponytail. Spredaj pa naredimo eno preprosto rolico in sicer tak, da ga zavijemo in tak. Tu pritrdimo z eno špangico, to pa spustimo dol. Ja, zelo preprosto in zelo učinkovito. Jaz, ko imam malo časa,
Vedno, ker to naredim, pa zgleda super. Potem ga lahko, ne vem, po želji raztegujemo, ožimo, krčimo, kakorkoli. Torej, še enkrat pokažem, to je super, uporabna zadeva. So, here's a, let's say, shortcut to the 50s pin-up, this front curl. And you don't have to curl your hair with a curler. You just have to do like this. So, ha, and pin it here. And it is. To je tak mali trik, ki pa se že meni večkrat izkazal za zelo uporabnega. Zdaj v tem primeru, ker pač imam pa lase navite, bom pa to izkoristila in si bom privoščila en tak lep zaključek moje frizure. Torej ta malo privzdignjen. Tukaj bom mogoče zapela. Torej tudi potem je vse odvisno od vas, kak želite, da se oblikujete svojo frizuro, ali naj bo ta sprednji koder malo večji, malo manjši, malo bolj, ne vem, raztegnjen, kakorkoli. To je potem vse odvisno od tistega, ki frizuro dela. Zdaj pa še mrežica, pa smo skoraj že pripravljeni. In jaz sem skoraj že pripravljena na današnji dogodek, torej mrežico damo vedno na vrhu glave, potem pa lase lepo noter nekako spravimo in to potem poskrbi, da so vsi na svojem mestu, tam, kjer morajo biti. Še tukaj mi nekaj štrli, moram malo popraviti. Še v mrežico. Tako. In zdaj vem, da je to. Mogoče, da smo malo bolj sigurni, si še lahko tudi mrežico pripnemo s kako špangico. So, after I finish doing my hair, I always put the net on my hair so that the hair goes exactly where it's supposed to. And it's almost invisible, but it helps a lot to keep your hair in shape. Tukaj bom dodala eno špango, mogoče. Mogoče ne. Bom kar pustila tak, mi všeč. Alrighty. Tako, zdaj na to lahko dodamo, ne vem, malo hairspray, torej malo laka za lase, lahko dodamo kakšne bleščice recimo, glede na dogodek. Jaz pač lase potem običajno zafiksiram z lakom, dodam pa tudi malo tega, torej to je pa pomade, kot en vosek. In sicer zgleda pa, uporablja se pa zato, da so potem lasje izgledajo res slick, torej gladki, da ni nekih malih laskov, da so lepo ob glavi, da je to vse tako, kot mora biti in da to pač tako izgleda, kot naj bi. Tako, to je zdaj to. Zdaj pa še mogoče tukaj v lase lahko dodamo kako malenkost, lahko si kakšne rožice nadenemo. Jaz torej danes nimam zaenkrat nič. Imam pa True Vintage 50s earrings, torej imam pa prave uhane iz 50-ih, ki si jih bom nadela za potem kasneje za koncert. Se vam všeč? Ja, upam, to so, sem jih dobila za darilo, za rojstni dan, tako da meni so tudi, to so danes premierno, jih bom si nadela. Tako da, tako. Ok, še malo od bliže, torej. Tako, to je mrežica. Mrežica se skoraj ne vidi. To pa je ta vrhnji del frizure, ki pa se bi ga dalo rešiti tudi kak drugače, tako kot sem pokazala. Mogoče čisto z rolico ali pa na kaki drugi način. Ok, hvala torej vsem za thank you for watching, hvala vsem, da ste bili z mano, da ste bili v moji družbi.
Upam, da vam je bilo všeč, torej to je bila delavnica na temo pin-up make-up, pin-up hair style, torej pin-up ličenja, ustvarjanja frizure. Če imate kakorkoli komentarje, vprašanja glede izdelkov, glede ne vem, česarkoli, karkoli vam pade na pamet, prosim, pišite mi, z veseljem vam odgovorim. Če vam je bil ta video všeč oziroma ta livestream všeč, enako velja, povejte mi, bomo naredili še kdaj kaj podobnega. Sicer pa vabljeni v našo družbo, torej družbo mene in benda Joe and the Rhythm Boys, kjer bomo ob 7:30, torej 19:30, priredili live stream koncert na spletni strani, na Facebook strani Joe and the Rhythm Boys. So, thank you for watching, for also those of you who are abroad. I hope you liked the video, and please feel free to comment, to ask me anything, to, I don't know, comment below. And you are warmly invited at 7:30 p.m. to join our live stream concert when I'm gonna be performing together with the band Joe and the Rhythm Boys. So make sure you go on the Facebook page Joe and the Rhythm Boys and watch the live stream there at 7:30. Torej ob 7:30 se vidimo spet. Zdaj pa se jaz za nekaj časa od vas poslavljam. Moram se še preobleči, zdaj sem torej še v svoji halji, da sem se uredila, zdaj pa se moram urediti do konca, iti pogledat fante, malo še zaplesati in vabljeni torej v našo družbo. Torej vsi, ki si boste ogledali tudi koncert, naj vas povabim, da se posnamete med poslušanjem, da se posnamete mogoče doma. Letos bomo spet zbirali kraljico in kralja plesa, ki bosta nagrajena, tako da upam, da se vidimo, pošljite nam, posnamite se, kak se imate, upam, da se boste imeli fajn, mi se bomo potrudili. We are performing at 7:30 with the Joe and the Rhythm Boys band, and we are also we're gonna choose the prom queen and king. So you should, I don't know, make a short video of yourselves dancing at home and make sure to send it to us, and we're gonna pick the prom king and queen and they will get nice rewards. Tako da, torej postavite se, bodite, gledajte nas, bodite v naši družbi, jaz pa zdaj za nekaj časa bežim in se od vas poslavljam in se veselim naših prihodnjih druženj.